پنجشیر مدکجه لی بمره دمره کانی پور من کا هر دو ابرو پنجشیر مدکجه لی بمره دمره بوان گوتنان هلبستوان فرهاد عجمو روشا خواه یا تندرستی و گلی و گازنین خواه وکه روشا به هزاران جملت کرد خوما و پینوسا خواه زوها کر و روپلا هلبستا خواه یا داوی پیچاند و دیاری باجار و ولات خواه کر و اوه دمک بو راستی نخوشیا پنجشیر هاته بو و جبو درمان کرنه سردانا هرما کردستانی کری بو لیلاش و گیانوی خواه رادستی خدای خواه کر لی عجمو بری بار بکه گوت کو اگر هون من لکولان باجار قامشلو نبینن سردانا گورستان بکن هونه من ببینن قمشلوقا من قمشلوقا من دما دستان بیش تدبینن لهاواکی دستان دمن توز گرتی دچرینن لبر بجنا سرپیهاتین تا دکن قربان دکن گوری دکن حیران ودادینن فرهاد عجمو د درێژاهەیە ژیانا خۆ de xembarîya xizmeta gelê xwe û yekrêziya navmala Kurdî dixwar. Ne tenê di saxiya xwe de lê piştî mirinê jî û ew yek hêviya wî bû. Ecmo digot ez qet xema mirina xwe naxwim, ez xema piştî mirina xwe dixwim. قەت ez bûm pêncî û pênc salî ez mirinên natirsim ji ber ez zanim dawiya mirinê razanek xweş e lê tiştê ez haciz yê li payê min wê tev bigirîn bigir ji xwe û birê me û heval û dostî me ez hêvîdar im jiyan ji milletê me tev rabe hêviya me ji milletê Kurd tevî rabe hêvîdariya kakê xwe hêja kak Mesûd jî dikim ez tengaya wî di jiyanê milletê wî de ji bîr nakim û hêviya milletê Kurd ji bo pêşketinê جیانا من جیانا من ابو چند سال دوری هیویا راوستیایه نه امیدک نه خوزیک لپیش چاوا نخویایه و دنگا ایشونالینا جه ازمانا نگهایه جینک خوشه گلک گشه چندی رشبه پر بوهایه فرهاد عجمو بخوا ji dayîkbûyê 15 berçilêya sala 1960 li bajarê Qamişloyê Kurdistana Sûriyeyê endaziyariya şaristaniyê ji zanîngeha Helebê sala 1984 wergirtiye. Ecmo heft dîwanên helbestan hene gelek ciwan bo zimanê Erebî hatine wergerandin herwiha di gelek kovar û rojnameyan de hatine belavkirin. Ji ber hemên Ecmo mişta zozan evîna te landik qîrîna yekemîn ku helbestên wî ji aliyê gelek hunermendan mîna Mihemed Şêxo, Beha Şêxo, Salah Osê, Şeyda û gelek hunermendên din jî hatine strandin. Ecmo her wiha ji aliyê gelek dezgeh û aliyên rewşenbîrî ve hatiye xelatkirin.
مینا خلاتا یکیتیا نویسکارین کردستان سوریه، خلاتا هفبندا نویسکار و روزنامه‌بان کرد لسوریه، خلاتا جگرخون و خلاتا عبدالرحمن آلوچی. روژا 8 حزیران سال 2017 و ده انجام نخوشیه که گرانده فرهاد عجمو کوچه خواه یاد داویه کر و لباجار قامشلو به بجداریا به هزاران جخلکن دوره و ریخستنین روشنبیری و سیاسی و کسایت جواکی نویسکار و هلبستوانان بخاکی هات سپارتن. ئەڤیناتە هەگەر ژیان ببە دەریا ئەڤیناتە بمن پێلە هەگەر ڤیان ببە تەمبور ئەڤیناتە لەسەر تێلە هەگەر بوهار بن ئاخ ببە ئەڤیناتە خاچ و گێلە دنف پەنجێ ئێش و خەونا ئەڤیندارم من نەهێلە ئەڤیناتە هەیڤە گەشە دەما ستێر وندا دەبن لە پێش چاوا خەونەک خۆشە بوێ ئۆمید شیار دەبن مزگینیە بای ڕەشە گاڤاکانی زوها دەبن ئەڤیناتە هێڤیا دلە دەما هێڤی جودا دەبن هەگەر ژیان ببە دەریا ئەڤیناتە بمن پێلە